eja utenelo de bong totori du otomo somero iduda pugan ngesida ija joko toko kumi municipality ido daire ya jotomo district akere isomero iluo chalo ngesida ronge ja utene giritinoi John Patrick Samal odere pulune chulong SMC osomero lomolo konyo primary school ngesida bale beraida ana umo kineteno ilo le somero ke ai jaune duelu de doltosa kwete unito mona kanyo to mada para na de ngari jase ngokeda iduelu adolu tulu eja sa tukoti shishate da kopani idue akwata unike ni to mona kanyo kunyar kwata unito mona kanya ngun akurenga shalam ke na uriaka na ara ekodotosko ke ni pesi ngoi lala enamba lo idua lu pesu adepari ye namba lo idue alusa eja simoni mune urasi aisha nikini due mamera burai tale semero erai etana apply jokonoi idari do sokwa na due dislu deuno chalo do lipiti euriak ijukuto idwe nara ya doketat na ijaiso mamuso ikotai chanchana pak Francis Oligo apolone somero basa ward nursery kede primary school ngisda balebe de kopeka na lude de parosa kwata kanyape ngisda dai somero adumun ido imweli munu ngisda da oto alomara tukoto ilolo nga kede na bale polo noi edumidwe akwata kanyapa kisa kanya apara na so dido mami geni moyiti abudai lelembo na da depa nara ikoto agara shana kinati peteno mere obe lolo ne suwadi kaire duwe Moses Oluka polne somero kumi township primary school ngisda iya na robala da ebe ija utene kopekwa na loda ebongi otidu somero ke ngisda mamerailo itojo kara nyama midwe bunoi lolo giaso ke didwe akwata re ke ditomon kwenye somero ke jas ke didwe kumtedope keda kaisa kanyari di yoke kideko lipta wori akaje kutidu somero ageno eda ona sabiti kero daru suboro gwe kera abong kero somero karu teta kada kopana ipoedu wewe otasa abunere ai joining somero Kanuka TV East Martin Opolo Kokumi District.